kubli shibun kardom kubli. Kubli shibun san pada UM MLA jumia hatanika constituency ngamla su pan ai kajing sumu namar danyong kini namong sedong klem UMLA ni klem nala pan urlong kini paro nila padong A to Z like naduki sound system naduki ni di generator nadong sidong ki pandal nadong sidong pat kini kia kani ka podium ro layarap pat pala pan pendai usar layarap te ngamla pan ai ke jiro te public subune sar na ka benta ke jing don benta senda pat ni kumshi benta banlum banlang ki khon samla karbi banwanra eka jingi teli bat ban pertu iki denjan bat ban penne pensa iki jinghikai bala hikai diki longshwa manshwa jongka jait ben reu karbi la ka dei haka riti ka dustur ka ktin ka thli ka riam ka ben tenrai bat kumta terter ka all Meghalaya Karbi Association ka lapenlong daga tamasa ka balatip kum ka first Karbi Youth Festival Meghalaya Zone ka baya ka te ka lempung lasdang nadu ka lai tarik urisau R1000 R4R balapen kot haka sau tarik urisau R1000 R4R ka balapenlong haka snong purdua Ribhoy District ka badang ha papo ka nongpo constituency. Katkum u General Secretary ka amka uba bistokan timung ulayathu baga jingtmu jongka seng ban penlong yakani ka tamasa ka dehi na ka benta bante rasong iki khon samla karbi ki badon hapo ka jella Meghalaya na ka benta ban penkan mau yaki bat ban hikai yaki kumno ban penne pensa ban ri sendong yala ka riti ka dustur lajong ka bala hikai bat balabu daki longshwa manshwa jongka jai ben riu laya thuru baha ka jingshisha ha kari India hi borok ka wei kandai ka sin ka balai pho jong ka jingrakhi ya kane ka tamasa jong ki khon samla karbi hanre ha Meghalaya ka dai ka sin ka ban ningkong ban rakhi ya kane ka tamasa ha ka ba baro ki khat artli ki unit jong ka amka ki badon hapo ka Meghalaya kilaya poi bani shim benta ha ka dai ka lempung lapoi ban sakhilang ha ka dai ka tamasa da ki nong mi khmat ki ba kunthop yu ba Meral Bonds aim MLA ka nongpo constituency kumukong san ka kong Magdalene S Maulong MDC ka umsning constituency bat ka badairu ka kertong na ka party NPP ka bansaya airang ha ka election R1000 R4lai na nongpo constituency kum ka sembut kong san nalor kite kinong mi khmat lai don lang kinong yalam jong ki sang bhalang ki bakan thop yuba Ferdinand Kharkamni president ka KSU North Khasi Hills District uba Jason Lennox Nongrum president ka HYC Ribhoy District baru Samson Teron president ka Karbi Student Association lambat kiwe de ki rirong ba ki longkami ki khon samla ki balaya poi banya sakhi shakate ka tamasa ki Karbi kilong ka berspa ha culture bat kane ka jingr khe jungi bat kane kal kanjo ka life ho sin ya ka jingr khe kala kanjo ka life ho jong habaro jong kari India kino ki shnong bidon Karbi kemut ki rakhe ya kane festival bangi hame kali apat ngidang de ka baningkong mendang usnam te balengi penlong kumne namarwa habangi pek katkum ka jinglong ka jingman jong kene ka por kemut ba kini ki jat benrul jingi lane ki buteneng ka kum ha ki pek ki i ya ka culture jong ki we te khnang man penek pensa ya culture tingi bu khnang menta nadu menin menta ka singa de ka singi jong jing penkot te ki labun ki beriu ki be sementa ngisukuman ki labun ki item ki cultural program ki bla one ha ki unit fair namar hapo jongka Meghalaya ngidon khatar unit kadon kane ka umrang injal amka unit kadon kane ka kuswa unit kadon ka marman unit kadon ka plasha unit kadon ka umshid umping unit kadon kane ka nonghare unit kadon ka burnihat unit kanonghare unit kadon sa umwang unit nang tanalor ta kadon sa ka eastern ruboy amka unit nang ta kadon ka western ruboy amka unit
but kadon ruang te apo East Yanti Hills but West Yanti Hills. But nakaliang jonggan ka All Meghalaya Karbi Association harkat jinya terlang bat ka Karbi Cultural Society Meghalaya Zone long ngi terlang rekat nak benta men penet pensa ya ka riti ke dustur ke jungi. Kamset nakaliang jungi kalong ba kide bendon ta ke jungi hala ke riti ke dustur. Kide bendon ke jungi ya ke culture mo. Agar riti ke dustur karyam ke bait ke jungki umde ban but teneng kat kum bangi i ha fashion show. Lagi umde ban but ka ke baki ui ha TV ka ke baki ui ha social media. Lagi ha ban but ban penet pensa wat ha karyam ke bait. Om ditang hake haka kasyat ketep kemen Henry karyam kabaj ka keren ka kana nang ta hagabam ka di kelongjo ide ban bot kum ka jingkai kepala ngiri yo na duk departemen ka jungi kapan hadin Islam kan tais pak ni ku ar bagi ayo lagi dong ngajela hangir didon di forlok karbi jadi kajinya dei kajinya long kawai, kajinya im, agar itu kedustur, ketin ketelit, kesyamka kesyaman, diriti kedustur, dirat Islam, nilai im lang dari manusia. Nadu kepor, pulang kumah. Nadu kepor yang kehima senlo, kami kehima mendim, kehima khairin. Dirat keper, patung kata. Nama kata. Kadi kijinglong kawai kabangi ngidan kamdei ke betmai kijinglong kawai kijungi agan ngeri kabai kijungi nalagi pai dari India bai kijungi kadi ngeri kabai landu jeni bagin sekri belai kat bangiman bagin bot igriti dustur kijungi kat bangiman kabangi tip kum secular country. Kani kecilong terpang kejonghi jadi karbi nasuban ai karena berkurang ba hila la hadu kat ni ban kesong lingba ka angka kabalanum dalam bijak beli karbi nak kelem kejela ba e kejonghi ban pensap bat kucuru ya kejilong kawai waktin hari unity strength kejilong kawai kalong kabuat hakani kasni kabadhiraki rakhi Sisian kapeni sisa yang kata kadak bakabor kejompi kum ki karbi yang kabor juga len jinglen nadi baka contribution ke PI nabi kum kita hijai beliau karbi kita kabenta ka bakra Bakai ka jimut na sobrang ni hamne lada tipek muk saya sikir kabak hijai beliau ki bari lecture ki duno ya kata culture jongki ketin ketelit kejongki bahadu ba ki long ta repat kemat kita ki hepat jong ki paling buan konepan masuk benai saya pi daka jimia sotu jumukla ladang yong ba gide kita bendru lecture dan gide kita bendru kasi dan gide kita bendru karbi gide masuk tu ya kejulong juman jong blok 2 blok 2 kamdei kajing ya Her jumut dan education apa yang dikasih bagi karbi di berhenti. Dan ini kebawa ai jumut jadi kita di lecture di berduno ya kajilom dulu joki hamte po skim tadi kajilom jok juan boys don untuk bergambar hamte ngapo blok 1 hakikat ngai sanbuai blok 1 blok 2 hati before kawan lei kami kelaya Henry na kita ujung ke bagi nama yang orang semua hak yang keluar pemerintah laksana semua lepas awal ke recommendation jangka government committee high business Henry ke ini pas pemerintah kalong kita lok kaki bat mengi usah besar hak terlebih hamtak haru kini dibawa di pemerintah kini sudah ada kilo kijinya berjimut Kimsunadan kilo kijin ya per cuma lakadai hagariti ke dustur katin ke tiri hikam kibapun hakai man kasalam balik nak terbuka musi bantan pau kidon tilang yo kibap persyam banyalang baklah